Dena pernah suruh Nabi taro. Kudena pernah suruh Nabi ta, deto ka contoh pole Nabi ta, iya narna sete bid'ah. Nah, ku bid'ah aja nata baca Quran. Pak bid'ah, dena pernah pegau Nabi ta. Aja tona kayak Jumat di Bone. Magi Nabi ta kumaka to, bahasa Arab. Nah ini bahasa gado-gado. Kemana nih rupanya bahasa? Berarti bid'ah sih loh. Pada cengi bate mapaha. Makko bawang he. Ya kuna jama ni gurut ta to pandritai. Ura kita gurut ta Junede. Jama tau ni. Kamu jama nu. Udah api gurut ta Junaid. Alinak ko biasa ruasi di Masjid Raya. Salat sunnah tasbih, maka salat sunnah tasbih to na aga dese na dewi senga dese na kaya guru tawita iko tanya tau ko guruta garuta nih lebih mo guruta wacoeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Kita sama hormati yang mewakili Bapak Bupati Bone. Kita sama hormati Ketua Yayasan Masjid Raya Watampuni Al-Mukarram Haji Andi Suryadharma. Kita sama hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolsek orang Bulukumba sekampung saya. Saya lahir di Bulukumba tapi istri saya Boni, mertua saya di dekat Masjid Agung. Tokoh masyarakat dan pemuka agama minta maaf saya tidak bisa menyebut nama dan jabatannya satu persatu. Yang jelas tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Kedua kalinya saya bicara di masjid ini. Dulu kalau saya tidak salah masih hidup alim malebina Andre Guruta Qaddasallahu sirrahu Al-Mukarram Al-Ustad Kiai Haji Junaid Sulaiman. Saya ingin mengajak seluruh yang hadir membacakan Fatihah beliau.
Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang hadir yang terhormat, tahu-tahu diperingati aja jingenna nabittah dalam arti maulid, diperingati kelahirannya. Tidak pernah kita memperingati wafatnya Rasul. Di Pagagapura mundanga Ustadz acara peringatan wafatnya Rasul. Di Nepura yang ada peringatan lahirnya Rasul. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa tidak diperingati wafatnya? Yang diperingati lahirnya. Kenapa tidak ada peringatan wafatnya? Jawabnya adalah tidak perlu diperingati wafatnya Rasulullah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak wafat. Samanna dena mati, agane lu memperingati. Ya koto mati peringatan wafatnya. Nah ya nabita samanna dena mati. Apa buktinya? Satu. Kalau ada di antara kita berangkat umroh, berangkat haji, lalu ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, digaga to masyara maka assalamualaikum ya ahlal kubur. Digaga Pak. Ya mana madepek kurwaga naseng assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Menurut ilmu bahasa Arab, ya rukkana, anak pesantren, makadai dhamir mukhatab, lawan bicara. Ya rukkana nabitta, ngkairolota. Sabah engkerolota tania assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi assalamu alaika ya Rasulullah. Subhanallah. Satu Pak. Yang kedua, taulau umrotollah haji maganda mujokka nasa sangadi nasa ngerangi wah paleturang nga seleku konabitah. Meneng itu mati Pak, digaga tau mapaletu sele. Nah kia tau tuo to, kaya lawanu lau umroh, paleturang aseleku ko nabita. Kaya lawi ko, lau masiraku buru, digaga makada paleturang aseleku ko nenemu. Dua nih Pak, dua. Yang ketiga, man sholla alayya, nigi baca salawat Korea naseng nabita. Raddallahu ruhi fi jasadi, napali suang nga po ngalatala rohku di jasadku, di tubuh. Kulisu rohna berarti tuo itu. Palisu rohna berarti tuo. Nah yerto masalawari nabita tidak pernah berhenti. Seluruh dunia bersaut-sautan itu salawat. Magi denas sasumpah jange udah gaga salawat. Denas satu makato baju mae udah salawat. De dibuka ibabanna langit itu susunge narik kuderi goncingi nasaba salawat. Jadi orang membaca salawat ke Rasul tidak pernah berhenti. Kalau demikian Nabi tadi nama hati. Kayak pale monro. Riondron riasenge alam rahasia. Nah sabah alam rahasia bicara rahasia tuh Pak bicara. Pekoga penjelasannya
narek ku jelaskan tania si rahasia asenna. Eko pale rasa. Tanah ini letak Pak Bu. Topure siara di Madinah. Ledek di wai matanna. Maricak pilih na taruh wai mata. Riwetuna nama depek ko kuburuna na bitta. Pakita mataulu na ita ni kuburu. Na kia pakita mata rahasia. Engkai hadir na bitta. Maka dari kita dalilul falihin. Syarana kita riyadus solihin. Nigi kita pura miti wai matanna nasabak marudani rina bitta. Kagum dengan Rasulullah. Na miti wai matanna. Mautoni wai matanna silopo mi ulunna lale cedek mo bawang silopo ulunna lale. Iya wai mata miti nala ni malaika na taru madecing. Menenge punai wai mata tamai ko neraka. Diala ni wai matanna paimeng dipercikan ke apinya neraka. Spontan apinya neraka padam karena air mata yang pernah menetes. Pertanyaannya adalah puramoki gateri nasabari marudani rinabitta. Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Pura kiteri nasabari nabitta. Detau lemang ke iya ruai matai nasabalino. Saking tingginya itu nilainya. Magi Rasulullah bisa memberikan syafaat pertolongan di akhirat. Ya Pak, nakingkat tu dah 10. Sahabat sapa ki baraka. Sarekuam mengi syafaat pertolongan Rasulullah. Mapamula madang. Wedi jaging kahadirek nabita. Kudena hadirek koro. Engke hadirek di alam barzah. Kudesi gaga koro. Engke di padang masyar. Kudesi gaga talolonga di padang masyar. Di titian. Riwetuna na elok malaikat awe maliweng di suruga. Yarga di neraka. Engke ni hadirek nabita maka Allahumma salim. Oh puang. Passalamakan nga umatku. Kalberkil khotifi. Mapada ni launa bila takkajoy. Engka diribabanna suruga. Jadi payagay baca salawat rina bitta. Tentu to makutana si ustad. Pekogero salawat rina bitta. Magiwa na. Nasangang katok bacay. Allahumma salli ala Muhammad. Engkatok bacai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabb bacain ya Allahumma salli ala Muhammad. Betul nakamalakang hadise. Ya Rabb bacain ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benar. Nakamalakangi adan na Allah Ta'ala. Ulangin lisu. Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benar. Kaya na salah. Ila kutu. Dahil na salawa. Nang kalingabawa nga sana nabit tarito pude menatonat salawa. Al-bakhilu na iya tausekke tausekke. Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Tausekke yan naritu. Tau mangkalingaywi asekku ritepu-tepu na denas salawa kuria. Iya na tu asli na sekke Kutang kalinga senna nabi tarita puas salawat ke Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabb Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu betul, satu benar. Aku tanah sikirok. Kugi di ustad tegaita jamar roh.
Kalau saya secara pribadi, saya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu alasannya Ustaz. Tacolin nih. Upawaki alasannya. Biarlah saya lambat. Barangkali saja kamalaka. Ya rohat DCE diutanai nabita. Ya Rasul, seperti apa sih caraku berselawat kepadamu? Peko garobateku kumasalawat ka kuridi suruh nafong Allah Ta'ala. Fakul, makkadah Nabi baca itu. Makkadah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi suruh baca Allahumma salli ala Muhammad. Nabi suruh. Jadi dena makkadah baca Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Dan maka Nabi mesti mutepu ka Sayyid. Maka Nabi tepu dia sekuk Muhammad. Malumur paham. Nawiyaka Pak Yamin. Dari Pak Yamin di Jupandang ika apa? Di Jupandang. Ustadz namanya keringan nih Amirullah Amri. Ura nih. Dia minta nama. Saya kirimkan Amirullah Amri. Si senana kirimkan nggak sepandu aku baca. Doktor. Padahal dia udangi doktor. Aku tanya kok dia nama lengkap. Nama. Saya WA Amirullah Amri. Si senawita sepandu doktor. Padahal dia uwawang rumah kada doktor. Nah tambahi si Kiai Haji. Nah oke si MA. Padahal dia kau pawangi makoro. Ya rupa wangi Amirullah Amri. Mana kana oke doktor Kiai Haji MA. Nawa-nawa ki siapa? Nabi Rasul peko kabatay ko masalawa maka Nabi tetap ku Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Magi pala na makadaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sabah iya ro sayyid pengukuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di Allah Ta'ala Muhammad Sayyidul Bashar. Nah iya Muhammad Sayyidul Bashar penghulunya semua manusia. Jadi harus sayyid Allah Ta'ala kukukan ni. Aga bituan na sayyid. Iya harus sayyid wadingi ripat bituan makadah. Andi, opu, petah, karaing, daing, puang, raden, kanjeng. Aga bi, doktor, profesor, dan semua titel-titel itulah sayyid. Magi dia itu melok makada sayyid, na sayyid memang. Andi Surya Dharma, mau tahu ni makada Surya Dharma. Saya bilang Andi, Pak Andi memang. Magi dia tolok makada sayyid Muhammad, na sayyid memang. Nah dia alena makada tempu nak Muhammad. Makko motoro. Nama lengkap Ustaz Amirullah Amri. Si senna nauki doktor. Magi doktor itu adalah pengukuhan alma mater. Dan diupacarakan baru ketok palu. Prak. Doktor. Kiai, panggilan adat, tradisi, kebiasaan di pesantren. Apa dena dengan ke pesantren, udah gagak kiainya. Sebenarnya masih kayo bi kiai. Nah kiai kung tahu tama pesantren, itu yang dia tanyakan. Siapa kiainya di pesantren ini? Dena gagak ditepu kiai, iya dana tepu. Pada gagak ditepu na igan lo ditepu. Iya dana tepu. Meskipun kapasitas ilmu, saya mengakui diri saya bukan levelnya untuk menyandang titel kiai.
Nah kaya panat di pesantren ka pakai ina. Makro. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada tepui seku Muhammad, mau tahu dina suruh kita tepui Muhammad, tepui Sayyidina Muhammad. Magi dia tepui andi nandi memengi, magi dia tepui opu na opu memengi. Magi na de tau bi karain na karai memengi. Magi na de tau bi puang na puang memengi. Makor contoh na. Magi manasani kabang? Manasani. Jadi kau tahu mengaji hadis, maka dah gitu. Dia gagak kau di hadis, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang apa iya roh ampena Nabi tato malagde mapakatuna ale. Apakatunale na bita magkadari kita barasanjie wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Aro syadidal haya wat tawadu matan resiri dan dia mapakatunale apakatuna alena na bita na setepunya seku Muhammad. Nah kaya mo magkadatepunya seku Muhammad magi dito magkada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Magi Pak, manasa nih? Nah, dua nih tapahan. Dua nih. Sidi, kenapa tidak diperingati wafatnya Rasul, hanya lahirnya? Jawabnya, tidak perlu diperingati wafatnya karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Alasan-alasannya puranitan kalian. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad siba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tapahatun. Masya Allah. Yang ketiga, dekna yamaneng ampe kedona nabita dia coeri riumakna. Jadi aja tuh makanya apa yang pernah dilakukan Rasul mesti kita lakukan. Yang tidak dilakukan Rasul jangan lakukan karena itu bid'ah. Dan bid'ah itu dolalah. Dolalah itu sesat. Sesat itu neraka. Pelan-pelan saudara, pelan-pelan. Pelan-pelan. Megala deta jama tuh Pak, dena jama deh bita. Apa engkau tuh paham mampu makokoy lalu dito panaletu di watampu ni kapang. Dene lamang maudu na. Alasannya bid'ah karena Rasul tidak pernah memperingati kelahirannya. Dia tidak mau memperingati lahirnya Rasul. Tapi aneh lucu bin ajaib. Sabah anaknya ulang tahun. Mamaudu dene melo. Naki anaknya ulang tahun na jamamui. Dene melok baca barasanji. Naki surat kabar temek na baca. 30 ruah halaman siso. Dene melok yasinan malam Jumat. Naki amat domen malam Minggu di pos rondae. Dene puralpa. Aneh lucu toh. Ulangi lisu. Dek na yamanen na jamai na bitta musti dijama. Dek to yamanen ri jamai na bitta de na jamai. Lantas sesat semua. Jadi pada cengi bate mapaham. Dena elok mamaudu. Alasanna na bitta dena pigawi. Tapi kamu hadir upacara peringatan proklamasi kemerdekaan kemarin. Ya, peringatan hari kemerdekaan hadir. Peringatan kelahiran Rasul dena hadir. Pak nasebidaah. Lo ngaji ya Allah. Ngaji dulu dong. Engkau sebenarnya sih tidak apa-apa kita dengar sejarahnya. Cuma kenapa ada telur?
Gana to pakutanana. Kenapa ada telur? Karena orang mau makan telur. Kenapa telur ditusuk di pohon pisang? Jawabnya karena kalau semangka terlalu besar, mabuangi pantengnya. Tar dulu pala bagi di mundri Pak Maruka. Gimana, saya lanjut atau di palalu dulu bagi? Lanjut. Kalau lanjut papisau nih olok mak bagi. Saya ingin apa yang saya sampaikan ini, kalau sekiranya kebenaran baratak kamalakangi. Apa ya tuh pidato lucu-lucu megalade mah ya tuh gampang ya tuh. Si sepelawak Yobi. Saya lanjut. Baralologa ki padisenge Pak. Iya telo si basoko pantenge. Orang bone bilang male. Aksesoris miaro aksesoris. Iaro dia aseng syiar. Tania syariat. Syiar. Tania syariat. Ya ku syariat mesti mak bicara ki mana ayat hadisnya. Contohnya, sumpah jam mangribier ya sengi syariat. Telun rakang. Kege desek na telun rakang engkahe. Syariat ya roh. Nah kia ku to memaudu engkai teluk panteng male. Aja to mak kada kege desek na. Apa tania syariat? Syiar. Agak syiar promosi. Mapada toko isuda yang nak sekolah pakai toga. Ya syiar. Mapakai na toga maka dete kega ko wisuda. Magina ko tanah wisuda apa ya wajud na promosi syiar. Aja to makadahan teya desek na degaga desek na Pak. Nareko bandera putih di ulubolana tawe ya syiar promosi tanda apa kematian akade teniga mati kur di lorong manangka engkau tak bandera putih berarti bandera putih itu syiar promosi kematian. Janur kuning di depan rumahnya orang itu adalah syiar pertanda apa? Toboting. Aja to makada kege desek na janur kuning dega agak desek na wa. Aja to makada bid'ah apa tania syariat syiar. Pada cengi berarti mapahang de cengi. Mamuari tuli menantang yang ke hadir ko. Pada na pahangi. Na panna dena purna zaman nabi langsung neraka. Apa nasi syariat pada cengi yolo aja tasale ondrong papura dulu bicaraku baru dia tulis menantang. Jadi engkau ada sesyariat engkau ada sesyiar engkau dia aseng ada nareko napahangi ye insya Allah bagus silaturahimnya karena dia tahu menghargai orang. Karena dia tahu memposisikan aga ya jama syariah kah, jama syiar kah, atau jama ngade. Nekiaku ya mana di jamae, na semanang syariat, ya na rumah pasti salah-salah. Apa na dudukan itu bid'ah, neraka, tersinggung si perasaannya.
Masa neraka na dena pura masih nasaka berjama, mati nulu masih sedekah. Masa neraka? Asa dena makro batay kumapahangya. Peko ka pala. Nasingya miro ya ku jama na jamay na bitta. Jadi na jamay na bitta mo jama manangi. Nasa makko niro. Apa sunnah? Acha baga. Yato na bitta 10 sit di banayna. Jama to niro. 10 sit di banayna na bitta pa. Sunnah ya ro sunnah. Magai jama ni. Dan na sunnah bakka 2 ki baneta. Si bawa aja tak pakai kalender hijriyah. Patanya pula di nabita itu. Ia tuh kalender hijriyah. Tahun 1 hijriyah, 2 hijriyah. Sekarang tahun 1445 hijriyah. 1444 hijriyah. 1443 hijriyah. Taninya pula nabita ya roh pangulut tahun mareng. Lagi sampai di kalender hijriyah tak. Agapi bakang yaro aku range itu Quran bersusun di belakang. Tanya pula Nabi tarupa Quran di masa Rasulullah di pelepah kurma, di kulit hewan, di atas batu. Ia mana di pasipulung yaro dijadikan satu mushaf di masanya Utsman ibn Affan. Inisiatornya adalah Umar ibn Khattab. Maka dia pangulut tahu Umar Utsman. Sengaga. Manu kapang. Di pasipulung mana niro wahyu-wahyu yang berserakan. Di pasidiwi dalam bentuk kitab. Apa ku mati mana ngipak kapala kurangi. Tekogana carana. Magurui selenge beberapa ratus tahun kemudian. Barangkali bagus. Tatang dulu cek deh Pak. Cek deh bicara sama aku. Bah insya Allah sama bak kedua nih, jadi ketiga kalinya saya sudah berhenti. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Jadi roh kurangnya seperti yang tersusun di belakang ini, tidak seperti itu di masa Rasul. Di masa namanya pangulut Utsman atas pemikiran Umar ibn Khattab. Maka ada Utsman, pangulut Utsman ibn Affan, Umar. Niga na moki, kalau mau dikumpulkan jadi satu, niga na moki. Maka ada pangulut Umar, yang bagus tulisannya adalah Sa'id bin Sabit. Said menengi tabonero isaide asan na macawe jemi makanya bangun tahu merah saya sengaja roh makanya ikom mau ki ro wahyu-wahyu yang berserakan dijadikan satu menjadi kitab. Maka dia sayyidah wallah, demi Allah pekerjaan berat bagiku karena Rasul tidak pernah perintahkan. Dia pernah suruh Nabi tah ku bicara sama koko bid'ah Umar ku ya rebuluhe umusuro ka palecel di tanah lapange kusiko pangerubulu
Usikopan aku palecek ko di tanah lapang. Kubingkung ya roh, daripada musuro kamboki wahyu yang berserakan, pekerjaan terlalu berat bagi. Akada tefagulut tahu marengo saide. Wallah, demi Allah juga. Udah mau ki, nah terjadi lagi perang, capu pak kepala korangnya, degagam mau duken ribone yesoy. Magi pada diselengi. Oke, apa mendengi iya mageloki ku, nada usuro ko, na kiai ko mageloki mu. Dioki ini korang, dibukukan di masanya Utsman ibnu Affan. Tapi de pagaga tetina, de gaga berisina, de gaga syakalna. Jadi perbedaan antara sin sa dengan sya, beko gadi cara tak misengir. Ya ku singkat telu garaga jinnah. Kung kateti na telu diasa tanyana sah, tapi syah. Aro? Nah ya udah gaga teti dah. Dia nama watak kira-kira. Di masanya Ali radhiyallahu an, koni ro ditaroi teti oleh Abu Aswad ad-Duali. Ia naruh taroi teti. Dena pernah suruh Nabi taro. Kudena pernah suruh Nabi ta, de to gaga contoh boleh Nabi ta, ia naruh nasa te bid'ah. Nah, aku bid'ah aja nata baca Quran. Pak bid'ah, dena pernah pegau Nabi ta. Aja to na kayak Jumat di Bone. Magi Nabi ta kumaka to bahasa Arab. Nah ini bahasa gado-gado. Kemana nih rupanya bahasa? Berarti bid'ah sih roh. Pada cengi mate mapaha. Makko bawang he. Ya kuna zaman ni gurut na to panritai. Pura kita gurut na Junede. Jama tau ni. Kamu jama nu. Udah api gurut na Junai. Alinak ko biasa roasi di Masjid Raya. Salat sunnah tasbih, maka salat sunnah tasbih to na aga desa na dewi seng ada desa na kaya guru tawita iko tanya tau ko guru ta garuta nih lebih mau guru ta wacoeri magi maripet tuh pak maripet lo kadi dangkang di padangkang apa kunapa di umur mak kunapa lo mak guru hades si aga miki baca na puliat jalan. Saya terangkan di suatu tempat pak, maka ada salah satu bakti anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nareko nadapi hari raya Idul Kurban, patamatoni asemna tomatuammu ko masigi sebagai salah seorang penyembelih hewan kurban. Oki koro almarhum anu bin an, almarhumah anu binti anu, koroba pak koroba. Sekona tanah kata desa na ustad bawa ni makada perawang kalinga mirul amri mapidato kangi kana murut telepon na iko na mapasilulungan selesai ya kan karajemi kung kadena iseng kana we amik ka ustad bagaimana ya yo wedingi pura ni apa ko desa na ko tanang agan ulle mapalai nalisa toko na lagi dena ulle papure mapalai apalagi hak desa selo dah apalah contoh ini makomiro orang kalinga gurut tajunede biasa makoi jamani daripada yiko selo sapa mana ngade senaga muliang beto galemang ngaji hak desa mak baca koran lagi na dene silolongan dene sepasal layu tepuna sasi bosya napa tu lelok toma pangewang agama oh kamase ya Allah magi mo bacangi Fatihah atau mate guru ta Junaid biasa kung ka di pudang lisu pamasena na sa Fatihah uja matao ni iya natanay ka tawe pa na sang ustad
Yar ku makirip Fatihah ki engkaro tanrana ku letui makadaka engka. Aga tanrana letu ku makirip Fatihah ki Ustaz. Makadaka yamane Fatihah ku kirim de gagal lisu. Berarti letu. Pada gagal lisu. Menengel lisui berarti dia letu. Nah yang mana Fatihah ku kirim de gagal lisu. Berarti letu mana? Agai. Dia patah yakin. Udah patah yakin mati nih aku baca ki Fatihah. Ya aku dia letu lisu nih keberatan. Mau atap pembuktian apa? Jadi supaya erat persatuan, kesatuan, as-sureng-surengen, silaturahim, perbanyaklah belajar supaya tahu membedakan mana syariat, mana syiar, mana adat. Kutai semana ngira duduk persoalannya, insya Allah. Nah, aja tepat diboleh tempoe. Apa ya tuh dari si salah-salah tak gue pak natuangan mana ngalena. Alena minas sogi. Nah pandang ente nih tahu. Padahal udah janji sogi ki. Nek kita lomona ta sogi apa engka to kasiasi. Menenge dega to kasiasi na de ta sogi. Cocok nih. Oi, cocok nih. Talomona cantik itu talomona ki cantik. Apa engka tahu maka ribu. Ya. Agar tetempuh. Bangga Pak Lena tuli imam. Talomona ki imam. Apa engka makmum? Menenge dega makmum. Nah dia memang to mencaji imam Pak. Naseng iya na imam pangka makmum. Coba kau dengar makmum, imam kira-kira. Kalau mau namirlah amri fa pidato, pangka mangkalinga pidato na. Ya kau dengar mangkalinga taniya kamu balik. Nasa kita tahu sinting, pidato saudara-saudara, pada dengar tahu. Ya kalau pingin bagus silaturahim, intina aja tuh tempo. Kalau mau nak kisogi, pangkat to kasih asi. Kalau mau nak menjadi imam, apa engkau makmum? Kalau mau nak menjadi pemerintah pejabat, pangkat rakyat. Cocok nih. Kemudian kalau beda pendapat, hargai juga pendapatnya orang. Beda dalam menentukan sikap pemilihan nanti, hargai tahu elo-elo nah. Tapi ingat, antara yang dipilih dan yang memilih, tanggung jawab di akhirat. Di tanah tahu, magi na yemu pilih. Nasenalanga sarun cap gajah jungkir 2. Iko magi na yemu pilih, nasetelu nalanga lipa. Contoh. Hargai kuya matu di tanah. Mana kayak mau pilih? Ini yang menurut pengamatan saya selalu bolak-balik masuk masjid. Karena selalu masuk masjid, ia roh tertarik kak. Sampai itu yang saya pilih. Contoh mi pak, contoh mi. Antara yang memilih dan yang dipilih turut tanggung jawab di akhirat. Jadi ya deku pusing. Iga tapi pilih urusan tak. Baik di moto tanggung jawab. Jadi beda pendapat menentukan sikap urusannya orang. Bapak Ibu pilih Ganjar, silakan. Amirul Amri pilih Anies, jangan juga marah. Woi, contoh mi. Contoh. Agak melot mecahin pada ini toma tanggung jawab. Jadi kalau pingin persaudaraan mantap,
Hargai orang. Terakhir saya sampaikan. Terakhir. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naritu umat di bola ni sifat na David tari watak kalita jagai ni aro. Contohnya eloki kedo salah kedo kamangampara polirilalan. Oi, anu salah ya tu. Mat di bola sifat na Rasulullah di watak kalita. Kumelokin robay litere robay timbangan nge nang kamangampara polirilalan mat di bola sifat na surura fongalatan. Ya kung kanan langsung ke makadawin na mengaji moko mat di bola si sifat na nabita. Pak nabita adalah tabligh, suka menyampaikan. Nareko amanah muki mat di bola sifat na nabita. Kalau muncul kecerdasan berarti mat di bola sifat na nabita. Piara nih. Kalau terpelihara itu insya Allah hadir nabita nareko sakarat. Kudega koro engke di alam barza. Kude siga korong ke di fala masya. Magi jancinda nabita. Olehnya itu untuk mengasah supaya muncul kecintaan kita kepada Rasul, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Barak lolonga ki baraka. Apa dia nagaga pa agalo dipigau. Ya panguluta Khadijah maka dia panguluta Khadijah. Benena nabita panguluta Khadijah. Ona Fatimah, oh Fatimah. Fatimah, iye ummi. Nasa pawang ya bamu na apa masiri ka iya. Iko na pawang. Nasa ngagah aga ummi. Nasa nganu na baja sanga di kupole ya jalekku. Pawang ya bamu ilawang nga surubeng tulina pake. Maelok kat tubuhku iye salah satu pembungkusnya adalah surbannya Rasulullah. Baraka ya ropa. Melo di buku di walung ridoko salah satu pembungkusnya adalah surbannya Rasulullah. Nah kiai ini tegi melo kiruntu pak tidak mungkin. Jadi salah awak pak guys. Umanya kanukunda nabi tanah lolongan. Napa dicengi tarona. Napa mapaseng baja sangadi nerekupule jelekku engka kanukunna surona fongalatala patama rilalenna pawaluku. Tidak mungkin kilolongang ini pak jadi salawak pak guys. Wiluana nabita panguluta mak bing hambal silampa rewetunna nanolongang najai dirilalenna wajunna napancaji simak-simak engka nasi diwetu sama ditarungku ritikengi na dituno api sampai disurui pede api colok teman lua padahal tomelo dituno rewetun dari utanai di muridna maka ada guru bateta dijuju api na kia musti mati api magiro guru maka de fangulut Ahmad bin Hambal mustahile nandre ka api sabak engka silampa wilwakna surona pongalatala rilalenna wajuk. Nah iya ro nabi tanti api jadi dena mungkin nan reka api apa silampa wilwakna surona pongalatala rilalenna wajuk. Baraka ro pak. Kegi melok di lolongan ini tidak mungkin. Jadi pai gaib baca salawat. Darana surona pongalatala. Pada kena ya anak busur di Jabal Uhud. Watuna mamusuh. Melo digeteng anak busure tia tareddu engka sahabat riaseng Abdullah bin Sinan nagetengi tia tareddu noko siseng ina pada geteng isinna talau Abdullah talau isimu nasa taroi talau mana ngisikku asal masuk moy besi engkai rulunna surona fongalat Allah. Nah oko silisu dengan gigi gerahannya. Dan getengi
masuk di besi polai uluna nabita muncrat darah keluar. Na iso iro darana suruh na pong Allah Ta'ala. Napa nama de na pura mamicu di tanah. Narita nari nabita maka de nabita ya Abdallah. Nareko si campur di darahku na daramu. Harang ngiapin na neraka na getuk tubuhmu. Lagi Pak. Ini dena mungkin kiruntu darana nabita. Dena mungkin dilolongan kanukun na nabita. Dena mungkin dilolongan suruban na nabita. Aga na tu pale. Elo toki salama. Elo toki lolongan baraka. Pai gawi baca salawari nabita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Na iya riasa ngemaega baca salawat. Na reko. Rekenna biasa na telur ratu rilalen na sisoi siwuni. Narek ku dia wana telur ratu makuras salawata. Ku dia setna telur ratu maega ni salawata. Ku maega ni salawata rontok dosa dan mengundang syafaat Rasulullah. Inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Memuareng kebarakan apa boleh. Mudah-mudahan tapahamui. Jadi magi nade diperingati wafatnya Rasul. Taisa nikah apa alasannya? Aga bedana Allahumma salli ala Muhammad siba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taisetun sifat-sifat na nabi taisetun apal laisen na syariat siar na ni ada tapahatun. Isenire dega garugi tak hadir iso. Al-Fatihah. Ya kana ya kita istaqim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma ghfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa minasy syarri amidna wa qadhi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.